A gdje ste bre, ba? A gdje ste bre? Bre, šljiva, evo, vrate, evo, ja puštao kosu, razumete? Mene nije bilo zato što sam puštao kosu i sada je izraslo ovo, razumije? Lord of War, gospodar rata. Svaki film Nicolasa Cagea je poseban, ali ovaj mislim da je čak i u poređenju sa ostalim filmovima izuzetan. Na sekund sam pomislio da treba da imam masku zato što ste vi ovde sa mnom. Ali niste. Okej. Svaki film Nicolasa Cagea je poseban, ali ovaj mislim da je posebno izuzetan, zato što s jedne strane on u ovom filmu ne luduje toliko kao u ostalim filmovima. Kao u not the bees! Ali s druge strane ovaj film je sam po sebi dovoljno lud da on ne mora da izigrava baš toliko koliko u nekim drugim filmovima. Treba da izigrava zato što nosi ceo film. Ovaj film njemu dopušta da se opusti i da igra malo prefinjenije. There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Kao da je postignut ekvilibrijum divlje glumca, divlje teme, lepote ruševina, svežih ruševina, bum bum i krvi. Film predstavlja život jednog ukrajinskog imigranta koji odrasta u Americi. U jednom trenutku mu je sinula ideja da treba da se bavi prodajom oružja. Selling guns is like selling vacuum cleaners. You make calls, pound the pavement. I supplied every army but the Salvation Army. Veoma brzo se penje on po toj lestvici i postaje pravi veliki ratni profiter. I film je prezabavan, kao svi filmovi gde ima pucnjave i bum bum. Daje vam onaj osjećaj da ste ovde pored onih velikih događaja koji pomeraju i pokreću ovaj naš svet. Kao da vi svedočite istorijskim događajima i samim tim postoji mogućnost u vašoj podsvesti da možda utičete na te svetske događaje. Film je prezabavan i precool je, kao svi filmovi sa pucnjavom i sa bum bum koji su zabavni, onako adrenalinska bomba. Odete u bioskop i gledate ga i zabavno je. A pored toga pruža vam i onaj osjećaj kao da ste tu pored velikih istorijskih događaja i svedoci ste i samim tim negde u vašoj podsvesti mislite kao da možda čak možete da utičete vi na te događaje. Ali s druge strane ovaj film ne predstavlja jedan beskrajno optimističan svet kao ovi neki drugi bum bum popularni filmovi, već predstavlja jedan realan svet u kome čovjek u gvozdenom odelu neće doći svakog trenutka da spasi baš mene. Ovaj film prikazuje jednu sredinu lanca ishrane. Ne oni koji započinju ratove i ne one koji umiru u tim ratovima, već one koji jednostavno postaju bogati zato što ti ratovi postoje. Čak se u jednom trenutku u filmu naš glavni lik divi jednom slavnom ratnom profiteru kome se on nikada ne bi mogao približiti zato što on tokom jednog dana pomeri toliko robe koliko on za godinu dana ne može da pomeri, a kako možemo da vidimo u filmu on zaradi ipak dosta mnogo para. Ovaj lik jednostavno želi da zaradi novac i da obavi svoj posao. A za njega ljudi poput su samo jedan kompromis. Kad Balkanci obećaju rat, oni se drže svog obećanja. Ergo, Nick Cage tu dobro zarađuje. Nema pravde, nema slobode, nema demokratije, samo snalaženje. Kao i uvek tokom istorije. A Nick Cage se dobro snalazi. Na jednom mestu u filmu njega žena moli da prestane da se bavi ovim poslom kojim se on bavi, a on njoj odgovara da on jednostavno ne može da prestane da se bavi ovim svojim poslom. Zašto? Zbog pritisaka, uvalio se u neke krugove gde nije... Ne. Dobar je u svom poslu i on uživa u tome što je dobar u svom poslu. I to je, mislim da je to jedno osjećanje koje verovatno mnogi mogu da, koje u svakome može da budi empatiju. Da je jednostavno ako si u nečemu dobar, onda je divan osjećaj baviti se time u čemu si dobar. I u tome je konflikt njegovog lika. Da on razume da to što on radi nije dobro. On razume da je on loš čovek, da on uzrokuje loš čovek, da uzrokuje užase. Ali, s druge strane, on uživa u svom poslu. On je čovek koji uživa u svom poslu. Tokom čitavog filma Nicolas Cage ima jedan tužan osmeh na svom licu. Mislim da taj tužan osmeh
jeste slika čitavog njegovog lika. Zato što s jedne strane on je door-to-door salesman koji ide i prodaje te neke predmete. Is everything okay? Rough day at the office. A s druge strane razume koliko je to užasno i zato ta tuga u njegovom izrazu lica, koju on ne bi imao prostora da prikazuje, da je ovo jedan od onih klasičnih Nicolas Cage filmova gde on sada, to što on u ovom filmu ne divlja toliko, njegovom sadrugu u filmu daje prostor, Jared Leto daje prostor da on divlja. Imam teoriju. Mislim da su u ovom filmu oni zamenili štafete. Nicolas Cage je predao plamen divljanja Jaredu Letovu koji je sada ono što jeste. Ovaj film je izuzetno zabavan, ali mislim da je dobro i korisno to što ne ostavlja iluzije kakve ostavljaju neki drugi transformersoidni filmovi kada je u pitanju rat.